Hvad så, guys? Hvor fanden er min øl? Hvor var den? Må jeg få min øl? Rap med shit. Kan jeg lige bære min øl? Tak. Nå, men det vi skal nu, vi skal ind i IKEA. Over til indgangen, den er lige derovre. Og den er bil derovre et eller andet sted. Men så skal vi så ind og irritere nogle folk, der er sansatte, og se hvor meget vi kan pisse dem totalt af. Kom. Oj, så seriøst. Oj, yes, vi skal lige teste en ting i IKEA. Kom. Den koster 29 kroner. Og nu skruer vi op for det fjernsyn. Hvorfor skruer vi op for fjernsyn, Nicolai? For at irritere de der medarbejdere. Medarbejder. Tag det igen. Ja, helt op. Seriously. Wait, is that woman capable of talking about anything else but sex? Yeah, sure. Well, you know, earlier she was talking about geography. Joey, she was listing Shut the the hell up. countries she's done it in. Well, I think we all learned something. Hey, you guys, Så venter vi bare. look at this. Big fat thumber. So great. Okay, tomorrow we're gonna drive out to Montauk. Hey, Bonnie had sex there. No one told you that was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the other way. It's like you're always stuck in second gear. But when it hasn't been your day, come on, feel the gear. But I'll be there for you. When the road starts to go, I'll be there for you. Like I've been there before. I'll be there for you. Der er der skruet op for dig. Var det lavet? Var det for højt? Ja, altså det var lidt højt derovre på den anden side, faktisk. Undskyld. Det må jeg undskylde. Fortsæt god dag. Ha' en god dag.